Minista wa biashara na wonjorithia tawe Moses Kuria na uritie rutere ruregani na thirikari kunenkera thirikari Kenya ni kenda ibota kubingia mawira ni maria manenkanire kiri mwananchi augite ni meri kenda akikuma thirikari ya Kenya Kwanza ikuyukia muthigu wa utongore na kogu kaunikanya kanini muno gakwithirwa igithungirirwa tha ino na mubunge wa mbere na uritie akari kuba abunge rutha rwa gukurukia finance bila kiugaga Kenya negwetia guoshania ugoti omwingi muno ni kenda wira wonekana rita moneki gatariri. Atongoria amwe na wa uregani wa thirikari bamwe na arumiriri ao ni marauru gukorwa na wetereri na thirikari nene iria ekuo na utongoria wayo niguo kumavakanya ga kurutira andu wira uria mameririre kavinda ga kambeni. Ino ni miario ya minista wa wonjoria bururire niwe Moses Kuria na uria ugite mwaka umwe wanate muthiru kwa uguo kaute kavinda keganu ga kumenya kana thirikari ni iraruta wira kana ndiraruta wira uria kuvatie. Mimi wacha niwaambie, sisi hatuombi mambo mingi, tunaomba tu nafasi kidogo tu tutimize ile ambayo tulikuja tukawaahidi. Hakuna kitu hata moja sisi kama serikali tunataka kufanya ambao hatukuja hapa. Tulikuja hapa Embu, tukasema pale Maguna, tukasema tutajenga nyumba, tukasema tutaleta viwanda. Jamani, mnataka tuwe wakora? Guko mumbunge wa mbere guru niwe Geoffrey Ruku akiuragia ekari amie na ngurani ya bururi gwitikiria ambunge ao kuvitukia mbiru ya kigina muthenya wa rucio kuria mbunge nene niguo bururi uvote kungania ugoti wayo na kuthengutira mathire manene mabururi maria mengi. Taifa yetu imekuwa inakopa pesa mingi katika nchi za nje. Imekuwa inakopa pesa kutoka nchi ya China, kutoka nchi zile zingine za ng'ambo kwa wazungu na wanaendelea kutugandamiza. Ndio maana mnasikia kuna hii kitu inaitwa finance bill. Hii bill ya fedha tutaishughulikia siku ya mwisho pale Jumanne pale bunge. Ni maragia miario ino mari University ya Embu kuria kurena mambura ma mavoya ma bururi mugima ma wa mwaka makanitha wa Kurino. Varia mumbunge wa Runyenje niwe Eric Muchangi auriti thirikari na atongoria aria engi gukorwa ikivamia kia mawira kuri ciana cia Kurino no ati akiuragia aciari ao gutigirira ati ni mekirira makiria mathomo mao. Ciana cietu iria cie macukururi icio nacio twikirire uboro wa kithomo kiao muno. Mwathani arogocwa kane mwere iwana nafasi yo mwegwa ya gwetwa ni mheshimiwa Mukunji tithie na mundu utathomete ni uma iyo nafasi ni thie na mundu wikite atia umundu thomete. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta warita Mwaniki wa Musiri.